Parjol sahali tarok mau liate tu amat pertenggen basai. Siala asidot holongi rohana. Bodo dengan marture ulaut tasadarion. Ope dihamu lain nami do iwoto nami. Obar tugok kor doh jauh-jauh muna. Dison jong dohami dong asa punga muna sektor Batu Ajuwaru songsoni hula-hula muna. Ima nadot makalason. Dinang ojak persari peonni ibere nami apala diari saderion. Dilas niroha munai. Nado dotok kami marlas niroha. Yalani. Jadi sidoron nami tuhamuna. Asai gabe tuham ma nama leon hai pason gajang ni umur diha mulai nami songsoni tiur-tiur kapasamotan pasono tua tuhamuna. Jadi asarongon nami songsoni situ tua. Ador harupang ma togi-togi ni lobu. Ador hati ti togi-togi ni horobo. Nang saruma tua ma mulai dotam itu patogi-togi opu. Saha tu namar nini, saha tu namar nono. Matutu. Dison aung doi kami songon gat ini sikat ni ulus ni san pungan sektor ta. Tung susadi peon songon ero sidu tu ero nami. Si titik masih apa hodong las ni rumah. Tu susadi pe na buat terpatuk ni punggat ta tuan dewata mana ongkoi pasu-pasuna. Matutu. Jadi di penganten lima bere nami. Iya. Parjol sahalion nami horas madihamuna. Horas matulak. Dison jong dohami tulangmu madok selama berbahagia madihamuna dua bere nami dot boru nami. Ya, jadi bilang. di las niroha nami di las niroha muna sion jong kami tulangmu nadohot makalason di naung ojak persari muna dua siap bagas joron itu hatta marhite na posona nakaningan sebagas joron itu ani. Jadi sirono nami asanggia maha keluarga na berbahagia jala keluarga si las niroha disahlut keluarga terlume di keluarga si buan las niroha di tuan debata. Jadi aung dewa kami ulus na hafal ma pasu-pasu pasaton di tuat tuamu ulus na gajang barita gabe gajang barita horas ulus si torok rabu si torok pinopar mahamu tujulan non pasu-pason di tuan. Jadi si tutua meron nami dakani hari yang ma piak di tongani orang parsari pemuna dua ma bere nami dok boru nami na sujari sirang ton dimuna ma sehat marsingang goa bang bitang manaru miris do pun na sumorob anak pehamu tong riris baru petong terop na sol satu bertean di tigaras kabok di rondang bulan kubasa tamin non ulis satu kamu bere nami sa matu panggabean satu parah warasan ho di ramoti tuan matu tulang. Iya. Wah, itu. Oh, ison, aung dew kami son anggaran dasar. Sernaha. Tung ngaurok naki. Siap penguata, iya tulang. Anom mas sekalian. Iya, betul lagi pak. Berita mapagawe tumadakus gabiwan ari magabe bolo dengan haumar seluluan. Betul tulang. Terkhusus buat pengantin baru ya selamat berbahagia atas undangannya melalui Bapak ya. Iya tulang. Iya Bapak bilang. Sekota Bapak Batam itu Bapak. ikut berbahagia ya atas pernikahannya. Pesan dari tulang, dari Oppo. Ingat andalkan Tuhan, jangan berpikir macam-macam. Tanggung jawab negara, tanggung jawab berkeluarga ya. Amin. Tulang. Itu pesan Oppo. Singkat saja. Kalian sudah dewasa, kalian berpendidikan. Amin. Kalian sudah paham masalah rumah tangga. Kalau ada yang kurang, tanyakan sama Opung sama tulang, bapak, mama ya. Diskusi yang bagus, komunikasi yang bagus dengan keluarga semuanya. Ya, kalian sudah paham. Saya bilang tadi kalian sudah berpendidikan. Ya, itu pesan terakhir dari Opung, dari keluarga semua, Punguan Tugaraja Serait, Sekota Batam. Dan terakhir selamat berbahagia. Semoga Tuhan memberkati langgeng sampai di hari terakhir. Amin tulang. Songoni mah hata nawu pesat tami, pinasahat ma tu na tua nami. Lain nami do iboto nami. Selamat berbahagia ma. Dohot bere nami do boru nami teh. Dohono ma hatari na tua. Ador hadukang ma togu-togu di lobu, ador hatiti togu-togu di horbo. Nang sauruma tua malaikur ibotoko. Pairing rik pahopu satu nomor nini satu nomor nono. Tu bereku doho tu boruku. Bintang naru mirisma tu pun nasumorol. Anak piatong doho mudiri boru piatuk toro. Disoku wa kami de parbo ni horongai marhite ite ulos nagajang nahapal do si torok rabu. Markoron nauli narengkam maun. Dihamu
lain nami iboto nami lumubi dibere nami dohot boru namion. Tuk songono penaboy tarpasat kami di partekianon dohono masondo kena matu siditi masih kopa kolang-kolang pangarahuna. Songono peulos naboy tarpasat kami tuhamu keluarga amat tade batama namang gohi paso-pasun. Matutu. Kasaha behamu ibagas sedarion macalo pas-pas berbagason. Asa-asa ni sulu matok satu potean ditogu tu 3 ras. Toho matong dirondang bulan. Dunga saut sahat. Macalo adat mangkaradat macalo pas-pasuk kamu satu hata. Di bagasa sedarion. Saya saat mamu saluhutu panggabean, saat matu har-horasan, jala saya hot matong di pasu-pasu Tuhan. Matutu. Bosek, ala nang berhak mami pas satu perbuani holong kami. Sabta bima dihamu hula-hula nami rajai marga sirait. Tulang naburju, nat tulang sori padah. Gabe. Dia kapoda doho tagiang muna nak pinasaha muna tuhami parianak kono muna marga pardede sonak malela secara khusus mai tubere muna doho tuboro muna parmain nami Gabe. songonidok na tua-tua tikoin neng giringgir bulung nai rata-rata diaka hata poda hata pasu terlumumi matok tangi yang nak pinasaha muna tu amat tamartua de bata saya pasautem mayatong di tonga-tonga ni keluarga ni anak nami doho permain nami amat tamartua de bata raja nabi raja bolon duk sahatan non ape tangamu memasu-masu marhite-hite ulos nagajak si torok rabu ulos na hafal bolutukte raja nami hola surduk tangan nami marsoba daktuk mabait tangan ni rajai marbunga-bunga di bagasa pertikianon tangi ako kamuma adong maari na uli mabait tanganmu marbunga-bunga dapat masongon ni dokon na tua-tua dak sudah inatok pudung boleh sosako pepalia dak sudah atong pairon sempanium si palas rohanya kahula-hula boleh tupe si baenon na susadia songon ni dokon na tua-tua titik si marhopa hodong nai lais di rumah otik sosadia pe daboy tersepaho kami surduk tangan dohot si macucung nami amat tadi bata matong namang gohi pasu-pasuna buti masya kami raja nami jalo hamuma godangmu Gabe jala horas madihama mang baru nami maule atema disilelya munai nang dohono masondo kematuai sawako namar halto matok tubuh di robean horas mahami nama jalo tugadara madihamu namang alean